Ups, ja sam samo malo prdno, iako sam guzicom diskretno mrdno. Pozdrav legende moje, evo ga jedan ludački klip iz serijala Svirenje kurcu, koji se zove Gasovi kao osnovno sredstvo romantike i izliv nežnosti. Zapratite me na društvenim mrežama, legende moje drage, i bacite jedan sub na moj LP Fun & Games kanal, a također i na ovaj kanal, i možda pređemo na ovo ludilo. Pa kaže ovako: zima još malo dođe, medved se za san sprema, a ja nisam daleko, čim se ne jedem, men mi se pridrema. Najviše mi se od pasulja spava, pa kad iz sna ustanem, od prdeži me boli glava. I to baš strava. Pasulj je stvarno rođen za romantiku i za istinsku ljubav, pogotovo kad se izmigolji neki prdež ubav. Te mi žena onda kenja što toliko prdim, a ja joj kažem pa ne viči dušo, ispušćem gi često i jel vidiš da ne smrdim. Ne valja kad se retko prdi, velim joj ja, jel onda je to pravi zlotvor i usmrdi nam čula sva. Mio miris gasni uz pasulj uvek ide i od tolikih gasova guzovi nam samo bride. No ajde da ne bude cela pesma o gasovima, vidiš da ti muž dobar čovjek i svuda ga hvale pozitivnim glasovima. Imam svakako i vrlina puno, ako izuzmemo to što mi je ponekad vetar iz guzice duno. Pravi prdež ne sme da se sputava i krije, jel onda ispada da je muškarac neiskren i žena će ga onda bije. Dobro je i samo neki pomalo, pa kažeš joj dušo volim te, a ona te najebe, ma beži bre budalo. Kad je već tako, onda ubrzo ide ja sam malo prdno, čak i ako sam samo diskretno guzicom mrdno. Oh pasulju, što učini od mene, žena će me zbog prdeža ostavi i tu nema dileme. Ultra. I naravno u duhu ovog klipa nastavljamo sa vrhunskim vicevima. Pa kaže ovako, frendovi moji dragi. Kaže, kako se zove miš koji potkiva konje? Da li možda znate? Pa Mišo Kovač. Kaže, Mujo je radio, a Haso CD. I sad ovako kaže, u baru za šankom pričaju Mujo i Haso. I sad kaže Mujo: koji je to život tada bio. Žene su sve trčale za mnom kao lude. I kad je to prestalo, pita ga Haso. Pa kad sam prestao da kradem torbice. Kaže, jebeš Chuck Norrisa kad Sunđer Bob roštilja pod vodom. Tačno. I sad ovako kaže, svake subote jedan čovjek dolazi u bioskop obučen u istu trenerku. I sad ovaj čuvar bilo mu čudno i nakon mjesec dana upita ga: pa zašto stalno dolazite u trenerci? A ovaj čovjek mu odgovara: pa jel vidiš da lepo piše na vratima no smoking? I to je bilo to, dragi moji, za serijal Svirenje kurcu i ovaj klip o prdežima. Nadam se da ste uživali, ako jeste, obavezno jedan veliki like i subscribe naravno na moj kanal Epskulerska poljoprivredna erotika, a zapratite i moj glavni kanal LP Fun & Games, bit će on u opisu ovog klipa. Ja vam želim svako dobro i sve najbolje i ćao, legende moje drage.